He whakaoti I ngā tai pito I Wainganui I ngā rōpū e hiahia ana ki te whakahaere ngātahi I te awa o Waikato. Koera te kaupapa nui o te hui I hopu I te rānei. I horahia aua tai pito ki mua I te aroaro o te kōmiti whiriwhiri I ngā take Māori o te whare pāremata. Tērā te kōrero mō Waikato, he piko, he taniwha. It's really never been done before on this scale. And I would suggest that it hasn't been done anywhere in the world. He huihuinga taniwha o te kauni hera o Kirikiri roa, te mana tū mo te taiao o Waiariki, me te kauni hera o Taupo, e whakatau ana o rātau hiahia mo te whakahaere nātahi I te awa ki te komiti whiriwhiri Māori. There's creepy stuff going on here. E te tautoko tia tu te komiti nei, te kahairutia Waikato tainui I te whai atu, hei hoki pai te āhua o tō rātau wai. Ina ka puta te pātai pēhea te whakaniko I te kōrero haumaru mo te tikana āiwi ki te tikana whakata. E iti nā kūrakuraku ko tētahi o aua kūrakuraku ko te whakatere waka ki runga I te awa nei. Arā kei a wai te mana te ki me mau koti āpina nā kaihoe ka hore rānei. Ina hiana mano tau a tainui e whakatere waka ana ki runga I te awa nei. I ngā tau ko tahake nei, ko ina te tikanga. Engari nei atonu nei ki te āhua tautoko tunui o ngā ui o te motu tēnei ture. Kua tata ki te toru tau e nei rōpū e kōrero nā tahi ana ina e whakae katoa rātau ki te mahitahi ki te whakamahi I te awa hei painga mo te katoa. Yeah, look, I actually think those are little nuts and bolts issues that can be worked out once the Waikato River Authority is formed and you get that relationship working. They are questions that nobody really can answer at this stage. Ko te tonoa nā rōpū ina e nei ki te komiti whakahaere kia hoki mai anō I roto I te kotahi tau, hei tā rātau, ka hore kore, ka rewa katoa, a rātau hiahia. Rapara tawhai, te karere.